تیوی زمین‌هایی که از این حساب با آب فلزی تامین می‌شوند بهتر خواهد شد. در تدبیر امروزه همچنین دیگر مسائل وابسته به استفاده عاقلانه آب، بهسازی فعالیت انشاءات ایریگاسیونی و به این وسیله به گردش کشاورزی در آوردن زمین‌های بیکار خوابیده بررسی و تحلیل گردید. шуруъ аз соли 2005 ҳамасола шанбе 3 моҳи апрел рӯзи пойтахт таҷлил карда мешавад. Ба ин хотир дар шаҳри Душанбе корҳои ободонию сабзгардонӣ бо суръат идома дошта. тамоми гулгаштҳо ва хиёбону кӯчаҳои пойтахт бо гулҳои мавсимӣ оро дода шуданд. дар ин самт бахшҳои ободонии ноҳияҳои Душанбе назаррас буда. кормандони ин сохтор рисолати худро бо масъулияти баланд иҷро мекунанд. гузориши Наврӯз Сафаров ва Алишер Кароматов дар ҳамин бора таҳия шудааст. ҳамин зебогию накҳат рангорангии гулҳо ва ҷӯшу хурӯши кормандони ободонии шаҳри Душанбе агарчи муқаррарист, вале ин навбат барои омодагӣ ба рӯзи пойтахт тараддуди онҳо бештар аст. дар ин шабу рӯзҳо махсусан кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ серкортаранд, зеро аксари роҳҳои ҳудуди ноҳия аҳамияти протоколӣ доранду нигоҳбини доимиро талаб менамояд. то имрӯз дар ҳудуди ноҳия бо назардошти роҳраву хиёбон ва гулгаштҳо беш аз 250 000 гули мавсимӣ шинонида шуда, айни ҳол дар ҳоли хуби нашунamo қарор доранд. ҳамин гуна корҳои ободониву кабудизоркунӣ ивази гулҳо бо гулҳои мавсимӣ дар ноҳияи Шомансур низ бо ҳавсалаи тоза ҷараён дорад. кормандони бахши ободонии ноҳия ба хотири истиқболи шоистаи рӯзи пойтахт омодагии хуб дида, боғу гулгашт ва роҳравҳоро бо дизайну тарҳи нав гулпӯш намуданд. Шомансур ки дарвозаи пойтахт аст, бояд ҳамеша сарсабз бошад. ҳамин рисолатро кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳия бо масъулияти баланд ҳамарӯза анҷом медиҳанд. аз ин ҷост ки пайваста саргарми коранду барои ободии он саҳми худро мегузоранд. ин ба он маъност ки ҳадафҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани Душанбе ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, барои ободӣ ва гулгулшукуфоии пойтахти азизамон шаҳри Душанбе даст ба коранд. раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шомансур барои зебо гардонидаи симои шаҳри азизамон ба фарорасии фасли баҳор барои рӯзҳои пойтахт дар кӯчаву хиёбонҳои ноҳияи Шомансур гулҳои ҳархеларанг чинонда шуданд ки ин гулҳо дар кӯчаи Аҳмади Дониш, Садрдини Айнӣ, хиёбони Рӯдакӣ, гулҳои салви, петуния, тагис ва дигар гулҳо шинонда шуданд. то имрӯз аллакай 780 000 гулҳои мавсимӣ шинонда шуданд. дар ин самт корҳо идома доранд. масъулини раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Синон низ дар самти ободониву кабудизор гардонидани ҳудуди ноҳия ҳамеша даст ба коранд. тибқи нақша роҳҳои асосии гузаргоҳҳо ва гулгаштҳои ҳудуди ноҳия то имрӯз майсазору гулпӯш гардида, тамоми боғҳои фарҳангиву фароғатӣ барои қабули меҳмонон ба пуррагӣ омодаанд. бино ба иттилои масъулин дар мавсими имсола теъдоди гулҳои шинонидашуда дар ноҳия садчанд зиёд аст ки ин ҳама ба хотири амалӣ намудани тадбирҳои сабзгардонии пойтахт рӯй даст гирифта шудааст. мо низ кормандони муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино ки хушбахтона дар арафаи қабули зиёди меҳмонони дохилию хориҷӣ қарор дорем, кӯшиш менамоем ки пойтахти азизамонро боз ҳам ободу зебо карда бошем. аз он ҷумла бригадаи махсуси кабудизоркунии кормандони муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино баҳри боз ҳам ободу зебо гардонидани яке аз гӯшаҳои пойтахти азизамон ноҳияи Сино саҳми худро гузошта истоданд ва мин баъд низ кӯшиш менамоем дар таҳти супоришҳои роҳбарият дар асоси супоришҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе ҳамзамон дар ноҳияи Сино ва дар асоси оинномаи худ фаъолият дошта бошем ва корҳои ободонӣ кабудизоркунӣ умуман сарсабзу хуррамгардонии пойтахти азизамонро боз ҳам саҳми худро гузошта бошем. қобил ба зикри хос аст ки шуруъ аз соли 2005 ҳамасола шанбеи 3 моҳи апрел рӯзи пойтахт таҷлил карда мешавад. ба хотири истиқбол аз ин санаи фархунда дар шаҳри Душанбе корҳои ободониву кабудизоркунӣ сурат гирифта, маҳфилу ҳамоишҳои баландсатҳ доир мегардад. имсол ин шанбе ба рӯзи 20 апрел рост меояд ва қарор аст дар боғҳои истироҳатӣ ва фароғатӣ барномаҳои бошукӯҳи идона ташкил ва роҳандозӣ карда шавад. маҳфили ҷарроҳони ҷавони озмоишгоҳи илми тадқиқотии муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи тиббии бунёдии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино тибқи нақша пайваста гузаронида мешавад. дар рафти ин маҳфил ҷарроҳии озмоишӣ ва бурдани тадқиқоти озмоишии гуногун гузаронида шуда, дар он донишҷӯёни болаёқат бо мақсади беҳтар намудани сатҳи донишу таҷрибаи касбии хеш фаъолона иштирок менамоянд. гузориш дар ин бора.
این مراتب در موضوع انستانومی روده‌های باریک محفل جراحان جوان در بازی آزمایشگاه علمی تحقیقاتی مؤسسه دولتی پژوهشگاه طبی بنیادی گذرانیده شد. هدف از گذراندن محفل جراحان جوان این پیش از همه آماده کردن متخصصان جوان و صیقل دادن دانش نظریوی و عملی آنها می باشد. در بعضی آزمایشگاه با دستگیری به واسطه کارمندان پژوهشگاه طبی بنیادی محفلی عالمان جوان تأسیس داده شده است که طبق نقشه کاری آنها هر دوره به دوره کارها از روی نقشه پیشنهاد کرده آنها برده ایستادند. طبق نقشه در آزمایشگاه علمی تحقیقاتی محفلی جراحان جوان موضوعی که اوید به انستماز روده‌ها است برآمده شده است که دانشجویانی که در این محفل‌ها اعضا هستند و بیشتر با کارهای تجربوی اکسپریمنتالی شوق هوس دارند و به واسطه این کارها با دست خود انجام میدن در آینده برای عملیات طبی توجیه پیشنهاد کرده شده. یعنی از اینها بیشتر جراحان انتخاب کرده شده و عملیات طبی توجیه پیشنهاد کرده می شود. گفتم به مورد است که گذرانیدن چنین جراحی آزمایشی با جلب دانشجویان فعال از زینه سیوم بالا در نظر گرفته شده و این واسطه دانش و ملکه آنها صیقل داده می شود و دانشجویان این سمت در گذراندن عملیات‌های جراحی داخل و خارج مملکت پیوسته اشتراک کرده سطح دانش و تجربه خویش را بهتر می نمایند. اساساً اعضایان محفل این دانشجویان فعال کورس‌های بالایی سوم تا ششم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان و نام ابوعلی ابن سینا می باشند. اعضایان فعال محفل همچون خیروگ فعالیت نمودند، ادامه کارهای علمی را فعالیت دادند و صاحب نامزد علم‌های طب گشتند که در مؤسسه‌های دولتی طبی تاجیکستان کار و فعالیت می‌نمایند. در آینده ما می‌توانیم که اعضایان این محفل را صف آنها را زیاد نموده برای آماده نمودن جراحان جوان کوشش نماییم. طور مشاهده ها نشان داد به محفل آزمایشی تحقیقاتی دانشجویان توجه همه‌جانبه ظاهر کرده با ذوق بلند در آن اشتراک و قابلیت خویش را نشان می‌دهند که در این سمت نتیجه ثمره بخش دارد و این برای آماده کردن آنها همچون متخصصان پیشبر در آینده نزدیک و هم برای رشد عملیات طبی تاجیک مساعدت خواهد کرد. дар мамлакат даври якуми ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ идома дорад. бояд гуфт ки имсол давраи асосии ба қайдгирӣ дар 59 шаҳру ноҳияи мамлакат ки дар 43 тои онҳо 47 нуқтаи доимии ба қайдгирӣ ва дар 16 тои дигари онҳо нуқтаҳои сайёри ба қайдгирӣ фаъолият менамоянд гузаронида мешавад. роҷеъ ба фаъолияти нуқтаи ба қайдгирии довталабон дар шаҳри Исфара ҳамкорони мо гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ намоед. ба туфайли сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавонони мамлакат имкон пайдо намуданд ки аз тариқи корбасти донишу ҷаҳонбинӣ тавассути маркази миллии тестӣ ба таври одилонаю холисона имтиҳон супорида ба макотиби олии дилхоҳашон дохил шаванд. дар ин радиф ҷаҳду талоши масъулин ҷиҳати фароҳамории шароитҳои созгори ҳуҷҷатсупорӣ ва имтиҳондиҳӣ қобили тазаккурӣ хоса аст. масалан хатмкунандагони литсейҳо ва макотиби таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру диҳоти Исфара ҳуҷҷатҳои худро дар нуқтаи ба қайдгирии 0204 шаҳри Исфара месупоранд ки дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 маркази шаҳр таъсис дода шудааст. марҳилаи асосии ба қайдгирии довталабон санаи 1 марти соли 2024 ба кори худ оғоз намуд. мувофиқи ҳисоботҳои оморӣ то санаи 15 апрел зиёда аз 1491 нафар хатмкунандагони шаҳри Исфара аз қайди маркази миллии тестӣ гузаштанд ки ин аз 63.6% теъдоди умумии хонандагонро ба ҳисоб меравад. ҳоли раванди ба қайдгирӣ дар нуқтаи ба қайдгирии шаҳри Исфара идома дорад. ман имрӯз ба кластери 4 дар соҳаи ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ робитаҳои байналмилалӣ ҳуҷҷатҳои худро супоридам ва мо аввалан ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории хишро баён мекунем ки дар шаҳри мо нуқтаи ба қайдгириро кушоданд ва мо аз ин хеле ҳам хурсанд ҳастем. мо ба пешвои худ ифтихор мекунем. хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр дар даври то санаи 3 апрел имкон доранд дар ин ҷо барои имтиҳонсупорӣ ба кластерҳои интихоб кардаашон худро ба қайд гузоранд.
раванди рақамикунонӣ дар Тоҷикистон бо суръат идома дорад. махсусан бо ба тасвиб расидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ кор дар ин самт ҷоннок гардида, пардохтҳои хизматрасониҳои давлатӣ дар ҷумҳурӣ бо истифода аз кортҳои бонкӣ, ҳамёнҳои мобилӣ ва QR рамзи ягона амалӣ мегардад. Дар ин самт ширкатҳои телекоммуникатсионии кишвар низ талош мекунанд. ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳанд. мақоми Тоҷикистон дар самти рақамикунонӣ дар ҷаҳон сол аз сол боло меравад. дар ин самт ширкатҳои телекоммуникатсионӣ иқдомҳои зиёдеро амалӣ карда ин корро пайваста идома медиҳанд. зеро рушди рақамикунонӣ бо пешрафти соҳаи телекоммуникатсионӣ тавъам сурат мегирад. ҳамин аст ки ширкатҳои мобилии мамлакат инфраструктураи хеле инкишофёфтаро барои истифодаи интернет бунёд намуда шабакаҳоро васеъ мегардонанд. масалан дар соли 2023 танҳо яке аз иштирокчиёни бозори телекоммуникатсионӣ зиёда аз 50 пойгоҳи базавиро ба кор даровад ва ин дастрасии диҷитал хизматрасониҳоро то сатҳи назаррас баланд намуд. инчунин соли сифаришуда пардохти ғайринақдии ҳамаи хизматрасониҳои давлатӣ ва QR рамзи ягона ба кор дароварда шуданд. мувофиқи маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, айни ҳол 7.5 миллион нафар дар кишвар ҳамёнҳои мобилиро истифода мебаранд. ин теъдод аз миқдори дорандагони кортҳои пластикии бонкӣ зиёдтар аст. дорандагони кортҳо 6.4 миллион нафарро ташкил медиҳанд. яъне аз хизматрасониҳои молиявӣ техникӣ дар ин ё он шакл 75% сокинони кишвар истифода мебаранд. ин маънои онро дорад ки сифати интернет дар кишвар баланд аст. ҳамзамон дар рейтингҳои суръатҳои интернети мобилӣ Тоҷикистон мунтазам мақоми худро беҳтар менамояд. инҷо метавон таҳқиқоти Speed Test Global Index-ро барои соли 2022 ба ёд овард ки мақоми Тоҷикистонро дар ин радабандӣ якбора 3 зина боло бурд. бо вуҷуди ин таҳлилҳо нишон медиҳанд ки сокинони кишвар аз ҷумла соҳибкорон ҳоло дар бораи имкониятҳои рақамӣ маълумоти кофӣ надоранд. дуруст аст ки 75% аҳолӣ ҳамёнҳои мобилиро истифода мебаранд, лекин дар баробари ин даҳҳо хизматрасониҳои дигари қулай барои ҳаёт ва тиҷорат мавҷуд мебошанд ки дар бораи онҳо танҳо 20% шаҳрвандони Тоҷикистон маълумот доранд халос. ин дар ҳолест ки хизматрасониҳои мазкур ҳар ҷое ки интернети босуръати мобилӣ мавҷуд аст дастрас мебошанд. ин ҳолат тадбирҷӯиро дар се самти асосӣ инфраструктур, кадрҳои баландихтисос ва саводнокии рақамии аҳолӣ ба миён меорад. таҷдиди инфраструктур барои ширкатҳои мобилӣ миллиардҳо сомонӣ сармоягузориҳоро талаб мекунад. норасоии кадрҳо барои иқтисоди рақамӣ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар давлатҳои дигари Осиёи марказӣ низ ба мушоҳида мерасанд. бурдани корҳои омӯзишӣ миёни аҳолӣ мушкилоти дигар дар ин соҳа аст ки ҳалли он низ ба воридшавии пурраи Тоҷикистон ба олами рақамӣ мусоидат мекунад. гармхонадорӣ дар шароити феълӣ василаи муҳиму судовари соҳаи кишоварзӣ дониста мешавад. давоми солҳои охир ба ин масъала амиқан таваҷҷӯҳ зоҳир гардида, хоҷагидорон талош мекунанд ки масоҳати гармхонаҳои мавсимию доимо амалкунандаро васеъ созанд. дар ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғ низ бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ гармхонаҳо зиёд карда мешаванд. тафсилот дар ин бора. ҷиҳати расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ дар вилояти Суғ чораҳои амалӣ андешта мешаванд. хусусан дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза ва сабзавоти барвақтӣ кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилоят якчанд гармхона бунёд намуда доираи фаъолияташонро васеъ менамоянд. дар ноҳияи Ҷабор Расулов дар майдони умумии 120 гектар замин гармхонаҳои доимо амалкунанда ва мавсимӣ бунёд гашта, бо истифода аз таҷрибаи пешқадам имрӯз бозори дохилиро бо сабзавоти барвақтӣ таъмин намуда истоданд. шоҳиди он гаштем ки имрӯз дар тамоми гармхонаҳои амалкунанда кишти зироатҳо гузаронида шуда нашъунамои хуб доранд. кишоварзони ноҳияи Ҷабор Расулов барои таъмин намудани аҳолӣ мардуми шаҳри Хужанд, асосан марказҳои шаҳри вилоят ва шаҳри Душанбе бо сабзавоти барвақтӣ ниҳоят барои парвариш ва киштукори он таҷрибаи хуб доранд ва чӣ хеле ки мо имрӯз шоҳиди он гаштем, аллакай дар тамоми гармхонаҳои мавҷуд буда кишти зироатҳо гузаронида шудааст. рӯзҳои наздик ва ҳоло барои пешкаши мардум ба бозорҳои вилоят бароварда истоданд, аз он ҷумла бозорҳои шаҳрҳои саноатӣ, аз он ҷумла шаҳри Душанбе ва таҷрибаи ниҳоят бой доранд. дар тамоми гармхонаҳо кишти аз қабили кишти карам, бодаринг, помидор, сирпиёз, пиёзи барвақтӣ гузаронида шудааст ва нашъунамои он ҳоло ниҳоят хуб мебошад. бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззими миллат
президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон 1 гектар гармхонаи нав бунёд карда шудааст ва ин хоҷагӣ тасмим гирифтааст ки дар оянда майдони гармхонаро то ба 10 гектар расонад. аллакай дида истодем ки кишти помидор гузаронида шудааст. нашунамои он хело хуб мебошад ва рӯзҳои наздик барои фурӯш тайёр мегардад. хоҷагии деҳқонӣ ғайрат ки самти асосии фаъолияташ боғдорӣ мебошад, барои парвариши сабзавоти барвақтаи соли 2021 дар назди хоҷагӣ гармхона бунёд карда шуда, нашъунамои хуби ҳосили бодиринг таъмин гашта истодааст. Ба гуфти раиси хоҷагӣ Ғайрат Баҳодуров, бо мақсади васеъ намудани доираи фаъолияти хоҷагидорӣ наздик 1 моҳ мешавад ки дар масоҳати 10 сотиқ боз гармхонаи нав бунёд намуда, дар он карами навъи пекинский парвариш мегардад. Ин навъи карам аллакай харидори худро аз ноҳияи Шаҳристон дорад ва ҷиҳати ба даст овардани маҳсулоти хушсифату дилхоҳ ва аз ҷиҳати экологӣ тозаву безарар тамоми имконоти мавҷуда истифода гашта корҳои аграрӣ мувофиқи мақсад ба роҳ монда шудааст. умуман дар ноҳияи Ҷаббор Расулов барои боз ҳам бештару хубтар истеҳсол намудани сабзавоти барвақтӣ ва таъмини аҳолии кишвар бо маҳсулоти тару тоза тамоми чораҳои зарурии аграрӣ андешта мешаванд. кабуди зоркуниву сабзгардонии муҳити атроф дар қаламрави мамлакат чун оини бостонии миллӣ бо суръату сифати баланд идома дорад. маъракаҳои бунёди боғу тогзор ва шинонидани ниҳол дар шоҳроҳҳо ҳамчун ҷузъе аз тадбирҳои баҳорӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ тибқи нақша роҳандозӣ шуданд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ки нисбатан ба дигар манотиқи мамлакат иқлими сард дорад, бо фаро расидани рӯзҳои мусоид ва офтобии баҳори нозанин ҳашарҳои дастаҷамъона ва ниҳолшинонӣ оғоз ёфтанд. дар ин мавсими ниҳолшинонӣ зиёда аз 70 000 намудҳои гуногуни дарахт барои шинондану парваридан вориди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон гардонида шудааст. имрӯзҳо истифодаи самараноки ҳар як ваҷаб замин дар вилоят шиори рӯз аст. ин иқдом низ раванди марҳилаи нави рушди вилоят мебошад ва дар ин самт дар баробари пешравиҳои соҳаҳои мухталиф боғдорӣ низ инкишоф ва нашъу нумӯи бисобиқа дорад. гарчанд замини корам дар ҳудуди ноҳияҳои вилоят кам аст ва Бадахшон дар маҷмӯъ минтақаи камзамин аст, вале новобаста аз ин имрӯзҳо чиндани сангреза аз замину онро мутобиқ ба кишту кор намудан ҳадафи калидии кишоварзону диҳқонон қарор дода шудааст. дар ин самт дар ноҳияи Ванҷа вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон корҳои назаррас анҷом дода шуда, тибқи нақша 70 гектар боғот барқарор ва 30 гектар боғоти нав бунёд карда мешавад. вазорати кишовардӣ ва худи хоҷагии ҷангал 36 000 беғ дарахтон мевадиҳанда аллакай уҷе ба ноҳия ворид гаштанд. ин дарахтон ба мардум тақсим карда шуданд. имрӯз ҳол дар ҳамин мавзеъ ки мо ҳозир қарор дорем уҷе аллакай 3.5 гектар боғ бунёд гардидааст ва мо ҳозир штадек дидед хандакҳои мо хандагӣ ҳастем дар ҳамин мавзеъ. ин аллакай уҷе барои 2 гектар дигар боз мо хандак кардем тайёр ҳастанд. ниҳол шинонем, обёрӣ кунем, ана ҳамин мавзеъро бунёд кунем. барои ин мавзеъи санглох аст, мавзеъи замини кишоварзӣ. замини кишоварзӣ ҳаст, лекин санглох аст. солҳои пеш ин мавзеъ ягон чиз надошт, фақат як дашти партов буд. ҳозир ҳамин мавзеъро мо ба мардум тақсим кардагӣ, ҳар як кадом мавзеъашро гирифтагӣ аст, ба ҳамаи ҷамоатҳои деҳотӣ тақсим карда шуданд ва имрӯз ниҳолшинонӣ умуман дар ноҳияи Ванҷ ба дараҷаи хеле хуб рафта истодааст. ноҳияи Ванҷа дар ҳудуди вилоят яке аз ноҳияҳои дорои замини ҳосилхез мебошад ва меваю сабзавоти хуштамъу бомаза дорад. дар бозорҳои маркази вилоят меваю сабзавоти ноҳияи Ванҷ харидорон ва талабгорони зиёд дорад. гуфта мешавад ки дар ин мавсим дар ҳудуди ноҳияи Ванҷ 36 000 дарахтони гуногун шинонида мешавад. ҳамзамон чунин иқдом дар ноҳияи Шуғнун низ авҷи тоза дошта, дар 10 гектар замини санглохи дашти Манем 4000 дарахти мевадор ва 840 дарахти сояфкан шинонида шуд. ин мавзеъ аз сатҳи баҳр дар баландии зиёда аз 2000 метр қарор дошта, ниҳолшинонӣ дар ин ҷо тибқи маслиҳати мутахассисони соҳа ба роҳ монда шудааст. албатта боғдорӣ ва самти инкишофи боғдорӣ дар паёми имсолаи пешҳои муаззами миллат ироа гардида барои васеъ намудани боғҳои намунавӣ ҳаматарафа бояд саъи талош намоем ва барои инкишоф додани иқтисодиёти мамлакат самараи хишро барасонем ва имрӯз тамоми сокинони
ولایت مختار کوهستان بدخشان در تمام کارمندان مقامات حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در این منزل قرار دارند و ما کوشش میکنیم که این تشبث پیشروی معظم ملت رو اما طرفه وسیع نماییم. در مجموع مساحت دشت منیم 45 گکتار می باشد. سال تا سال مساحت بوق که امسال از 45 10 گکتار رو تشکیل می دهد وسیع کرده می شود. باید گفت که بوق نو بنیاد یافته با اصول معاصر قطرگی آبیاری می گردد. همزمان در این باغ 15 نمود نهال میوه‌دار که از دولت آلمان آورده شدند شنانده شده، پرورش و نگاه و بین آنها زیر نظارت متخصصان قرار دارد. дар муассисаи давлатии тоҷикфилм муҳокимаи сценарияи филми ҳунарии таърихии дурахши ахтарон ҷомӣ ва навоӣ баргузор гардид. ин филм ҷиҳати амалисозии пешниҳоди сарони кишварҳо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев доир ба таҳия ва наворбардории филми ҳунарии таърихии дурахши ахтарон ҷомӣ ва навоӣ омода карда мешавад. ҳамкоронамон доир ба мулоқоту музокироти филмноманависони тоҷику ӯзбек гузориш медиҳанд. дар доираи рӯзҳои синамои ӯзбекистон дар тоҷикистон синамогарони ду давлат дар муассисаи давлатии тоҷикфилм филмномаи филми ҳунарии таърихи дурахши ахтарон ҷомӣ ва навоиро мавриди муҳокима қарор доданд. дар муҳокимаи филмнома коргардонҳо, сценарийнависон ва олимону адабиётшиносон иштирок намуданд. тавре маълум гардид ин охирин муҳокимаву баррасиҳои филмнома мебошад. бо анҷоми рӯзҳои синамои ӯзбекистон дар тоҷикистон сценарияи филми муштарак пурра омода гардида ба наворгирии он шурӯъ хоҳад шуд. ин филм дар маконҳои гуногуни таърихии ӯзбекистону тоҷикистон манзараҳои ҷолиб ва шаҳракҳои декоративӣ ки бо иштироки мутахассисони филм сохта мешаванд, толораҳои филмбардорӣ, павильёнҳои тоҷикфилм ва ӯзбекфилм ва як қатор иншооти дигар ба навор гирифта мешавад. асри 15 як асри хеле мураккаб, як давраи хеле дурахшони таърихи мо ҳаст ки қариб саҳифа ба саҳифааш омӯхта шудааст, таҳқиқ шудааст, хеле ҷузъиятҳои нозук дорад. аз ин хотир тасмим гирифта шуд ки як гурӯҳи олимон бо гурӯҳи филмсозону синемогарон дар таҳияи ин филм ҳамкорӣ кунанд. аз ҳама марҳилаи бисёр муҳимаш марҳилаи таҳияи филмнома буд ки хушбахтона тамом шуд. умед дорам ки фардо як филми хеле хуб дар бораи ҷомӣ ва навои ду шахсияти барҷастаи таърихи фарҳанги гузаштаи мо таҳия мешавад ва ин як мактаби хеле хуб мешавад барои идома додани дӯстӣ ва бародарии халқҳои тоҷик ва ӯзбек. синамогарони тоҷикистону ӯзбекистон дар пешниҳоди филми ҳунарии таърихии дурахши ахтарон ҷомӣ ва навоӣ аз ҷадидтарин технологияҳои муосир истифода мебаранд то дӯстию бародарӣ ва ҳодисаҳои таърихиро бо тамоми нозукиҳояш нишон диҳанд. бояд гуфт ки ғояи асосии филми таърихии ҳунариро пеш аз ҳама бозгӯии муҳаббату самимияти ду миллати бузург дар мисоли ду чеҳраи адабию ирфонӣ мавлоно абдураҳмони ҷомӣ ва амир алишери навоӣ ва таҷассумгари ташаккул ва таҳаввули дӯстию бародарии ду миллати ҳамсоя дар масири таърих мебошад. ин филм бо пешниҳод ва дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев таҳия карда мешавад. даври ибтидоии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар мамлакат оғоз гардида он тибқи низомнома ҷараён дорад. ҳадаф аз эълону баргузории ин тадбири муҳими зеҳнӣ тақвияти омӯзиши илмҳои дақиқ аз тарафи хонандагон ва дарёфти соҳиб истеъдодҳо дар ин риштаи илм дониста мешавад. дар ноҳияи лахш низ аз марҳилаи ин озмун натиҷагирӣ карда шуд. шарҳи бештар дар ин хусус. дар ноҳияи лахш даври аввали озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар муассисаҳои таълимии ноҳия баргузор гардид. озмуни мазкур бо мақсади амалисозии 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бо иштироки васеъи хонандагон аз рӯи номинатсияҳои математика, физика ва астрономия, химия, биология, география, технология иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ баргузор гардид. дар озмуни даври муассисавӣ нисбат ба солҳои пешин шумораи довталабон зиёд гардида маълум гардид ки шавқу рағбати хонандагон нисбат ба омӯзиши ин фан зиёд гардида истодааст.
در مؤسسه بهر در عمل تطبیق نمودن 20 ساله رشد علم‌های دقیق کابینت‌ها تشکیل و مجهزانیده شده درس‌های فن‌های دقیق به واسطه در کابینت‌ها گذرانیده می‌شود. متخصصان فن‌های مذکور کوشش به خرج داده ایستاده‌اند که شاگردان همساله در آزمون و المپیادها اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمایان گردند. از سال 2021 این جانب آزمون مذکور برگزار گردیده نتیجه ها بیانگر آنند که آن به هدفهای اساسی خود جلب نورسان و جوانان به آموزش علم‌های معاصر، ذوق محصلین مؤسسات تعلیمی و اختراعکاران را به آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی بیدار نموده برای اختراعکاری و نوآوری زمینه مساعد فراهم می‌آورد. باز یک تشبس‌های بی‌نظیر پیشوای معظم در سایه معارف این است که راه اندازی نمودن آزمون‌های سطح جمهوریوی فروغ سپیدانه‌ای کتاب است. تاجیکستان وطن عزیزی من از جمله علم فروغ معرفت من تا چند سال است که راه اندازی کرده است که از این کارمندان سایه معارف طبقه گوناگونی جامعه از جمله خوانندگان مسائل تحصیلات عمومی ناحیه لخش بسیار روح بلند است. من در سال 2024 به مقصد عملی نمودن امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 ینوری سال 2024 تحت رقم 481 در ناحیه لخش قرار رئیس ناحیه فرمایش مدیر شعبه معارف برآورده شده. در شعبه معارف نقشه چاره‌نهای خود را راه اندازی نموده است که من در دوام ماه اپریل من در تمام مؤسسات تحصیلات عمومی ناحیه این آزمون علم فروغ معرفت بسیار در سطح خوب گذرانده شده است. این هم به مقصد رشد، به مقصد دریافت استعدادها، به مقصد رشد فن‌های طبیعت شناسی و دقیق روانه گردیده است که در این خوانندگان آموزگاران مسائل تحصیلات عمومی ناحیه لخش خیلی روح بلند است. باید قید نمود که آزمون جمهوری علم فروغ معرفت تحت سرپرستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار گردیده. آن با مقصد رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر کشورهای جامعه با آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی، همچنین دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت‌ها برگزار می‌گردد. در جنبش غالبان از طرف حکمان معین گردیده به دور ناحیوی راحت گرفتند. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман минбар аст ки тариқи баргузории он ҷавонони лаёқатманд ва намояндагони дигар қисми ҷомеа метавонанд ҳунару малакаи хешро муаррифӣ намоянд. ҷиҳати ҷалби бештари иштирокчиёни фарҳангиён ва масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо саъю кӯшиши худро равона сохтаанд. гузориши ҳамкорони мо аз рафти ҷамъбасти ин озмун дар ноҳияи вахш омода гаштааст. исоқҷон умаров яке аз довталаби боистеъдоди озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи вахш буд. ӯ аз рӯи наминаи анъанавӣ дар ин озмун довталаб гаштаю бо пешниҳоди шеъри маъмулу машҳури Боқӣ Раҳимзода оҳанги Шарофиддин Сайфиддинов назди аъзои ҳакамон ҳунару маҳорати худро нишон дод. имрӯз ман дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудам ва суруди республикаи манро пешкаш намудам ва ман тӯли як моҳ мешавад ки бо устодон ин сурудро машқ кардем, тамрин кардем ва пешкаши устодон гардондем. боварӣ дорам ки ба анамон устодон ин писанд меояд ва маро ба даври дигар мегузаронанд. бояд гуфт ки исоқҷон ягона ҷавони ҳунарманде набуд ки бо нишон додани истеъдоди овозхонии худ дар ин озмун ба аъзои ҳакамон ҳаққи интихоб намонду эшонро барои ба даври дигар роҳ доданаш маҷбур сохт. чун ба мисли вай довталабони зиёд дар ин ноҳия баҳри ғолибияту ба даврҳои баъдӣ гузаштан омодагӣ дидаю ҳозир гашта буданд ва ҳунари худро пешкаши ҳакамон гардониданд.
من بسیار خوشحال هستم که چنین آزمون‌ها را برای ما جوانان و نورسان پیشکش نمودند که ما هنرهای خود را با طریق همین آزمون تاجیکستان وطن عزیزمان پیشکش میکنیم و باز هم همین تاجیکستان عزیز خودمان را در عرصه بین المللی باز بلند می‌گردانیم. در این روز هر یک داوطلب با نوبت یکی پای دیگری به منبر برآمده از روی نامیناسیاهای آزمون مذکور هنرنمایی کردند. هر یک اشتراکچی تلاش میکرد تا با نشان دادن هنری آوازخوانی و نوازندگی خود به دورهای دیگری آزمون راه یابند. ما با کوشش و غیرت جوانان اونایی که با یک هوس در این آزمون آمدند، من امروز از ناحیه وخش دیدن کردیم تا یک 15 نفر بودند که ما از میان آنها یک 6 نفر رو جدا کردیم و متناسباً با آنها جایهای معین از یکم، دوم و سوم سزاوار دانستیم. اون جوانان، اون نورسانی که در این آزمون اشتراک میکنند معلوم است که شوق و هوس بی اندازه دارند و با امید هستیم که شاید چهره های نو پیدا شوند. مقصد همین آزمون فستیوال هم تاجیکستان وطن عزیز منم پیدا کردن چهره های نو، چی در صنعت موسیقی و چی در صنعت تصویری. واقعا تشکیل و برگزار نمودن چنین آزمون‌ها پیش از همه در کشف استعدادهای نوی ساحه صنعت، سیقل دادن و رشد هنری آوازخوانی و نوازندگی، زنده گرداندن ژانرهای گوناگون کسبی سهمی کلان خواهد گذاشت. این است که اعضای حکمان در رفت برگزاری آزمون سختگیر و با مسئولیت هستند. در شهر حصار میان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی آزمون شاهنامه‌خوانی اعلان شده است. مقصد راه‌اندازی این تدبیر بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی و انکشاف قابلیت ایجادی خوانندگان دانسته می‌شود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزنتی برای خوانندگان بالیاقت در شهر حصار با مقصد آگاهی هرچی بیشتر جوانان از تاریخ و فرهنگ نیاگان و بلند برداشتن معرفت سخنوری خوانندگان مؤسسه محفل علمی فرهنگی شاهنامه‌خوانی برگزار گردید که در کار آن نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر حصار اشتراک و سخنرانی نمودند. در افتتاح محفل مسئولان راجع به مقام منزلت شاهاثر بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه و نقش آن در ادبیات عالمشمول خلق تاجیک سخنرانی نمودند. ابراز گردید که یکی از اقدام‌های شایسته و نجیبی که در زمان صاحب استقلالی کشور روی کار آمد این است که از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 5 دکبر سال 2023 ضمن سخنرانی در سمپوزیوم بین المللی علمی به افتخار 115 سالگی علامه باباجان غفوروف به خاطر آگاهی هرچه بیشتر مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان دستور داده شد که شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی چاپ و به تمام مردم مملکت دسترس شود. چطوری که از نظم خوانی شاگردان مؤسسه دولتی ما برخوردار گشتید، امروزها در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت در شهر حصار محفل‌های گوناگون آغاز گردیدند و در قطار محفل‌های دیگر محفل توانا بود هر کی دانا بود که به شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است عمل می کند. در این محفل خوانندگان مکتب درباره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی از داستان‌های شاهنامه اثرهای ناتکراری فردوسی را از بر نموده با آهنگ‌های دلربا و آوازی فارم مطالعه و زمزمه می کنند. فردوسی توسی از زمره بزرگترین نمایندگان ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک است که مردم را به مهر وطن و وطن دوستی دعوت می کند.
چطوره که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوسته شاگردان را تقویت می‌دهند، دستور و سپارشان می‌دهند که از نظم عالمگیر ادبیات کلاسیکی تاجیک برخوردار باشند. در اصل وصف وطن در شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی به اوج اعلای رسانیده شده است و فردوسی توسی فرموده نگه کن بدین لشکری نامدار، جوانان شایسته کارزار، ز بهر بر و بوم و فرزندی خویش، زن و کودکی خورد و پیوندی خویش، هم از سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. در دوام محفل از جانب خوانندگان مؤثر و مهارت بلند از شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی داستان‌ها قرائت کرده شد. چو آمد به نزدیک سر تخش است، مدهمه که از سال شد مرد مست، به جای اینانم از سال داد سال، پراکنده شد مال و برگشت حال. همان دیدبان بر سری کوهسار، نگیرد همه لشکری بیشمار. گراینده دو تیزنوی نوند، همان شست خبت خواه کردش ببند. سراینده زی آواز برگشت سیر، همان لحنی بلبل هم آوازی شیر. چو برداشتم جای 58، نگیرد بجز یاد تابوت و دشت. دریغ آن گل و مشک و خوشابیسی، همان تیغ برنده پارسی. خیرت افسری شهریاران بود، خیرت زیوری نامداران بود. خیرت زنده جاویدانی شناس، خیرت مایه زندگانی شناس. خیرت رهنمای و خیرت دلکشای، خیرت دست بگیرد به هر دو سرای. خیرت تیره و مردی روشن روان، نباشد همه شادمان یک زمان. با گفت مسئولان مکتب پرزنتی، شوق و هوس محصلین مکتب به آموزش این شاهسر به نهایت زیاد است و آنها تصمیم دارند در برابر دائمی نمودن محفل شاهنامه خوانی، همچنین آزمون‌های گوناگون را درباره داستان و قصه های شاهنامه میان خوانندگان به راه مانند. хабарҳо аз хориҷи кишвар. Нигористони миллии Британияи Кабир ба пешниҳоди намоиши тамошобоб омодагӣ мегирад. Вақтҳои наздик дар ин ҷо